بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين كدرس جابان بتاتي اجيت تبعوني انر دفتر متن الدين ده درس أرانا أون انر كشف الشبهات أون هيدين اسنغو درل جابان بجوي كفو ده كشف الشبهات انر دفتر متن الدين ده حري كرمكم ماكي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بماكي كشف الشبهات هنجول جيبا يجي إلم أن يمسيد رحمك الله يؤل يرمنه أن يمسيد أن التوحيد نتوحيد ووتين دينغول الله هو كؤون إفراد الله بجين بنرغول الله بالعبادة درانغال وهو أو توحيد دين الرسل كؤون دين نلابدين الذي كان دين أرسلهم الله كألا نرد نلابدين به إفهمون إلى عباده فاد إجيا بمكبن فأولهم أرنو نلابدين نوح كو النبي نوح عليه موني إمون السلام كسر أرسله الله ألا نلي النبي نوح إلى قومه فادين بمكبن لما غلوا ثم بلغنوا في الصالحين إمؤبن ونو ودين loko waddan windi kono karam ko be go fi on do si tawibe goldirte baaw hare ko waddin wasuwa'in wa yaghuthin wa yauqi kono yarata kono do no windir non jangirten waddan wana wadda wasuwa'an iswa'an wa yaghutha ya'udha wa yauqa yauqa wa nasran wa akhiru rusuli sakki toronela be muhammadin ko muhammad sallallahu alaihi wasallam yo Allah juule e makko isinamo o huwa allazi konela do woni on muhammadu kassara muncudo suwara fotoji haula'i salihina be do mojjibe arsalahu alla nelina la do ila qaumin faada yimbe yata'abbaduna hibe rewinotono ko faanda dum hibe rewayno Allah waya hijjuna hibe hajjayno ويتصدقون هبه اتينو صدقه كدي ويذكرون الله بجنتتنو عند الله ولكنهم كنتم كمبه يجعلون هبه ودا بعض المخلوقات يوغا اتغورن بودا دون وسائط جوكردم بينهم حق مبه وبين الله حق الله يقولون هبه نريد منهم كمن مدن فاندوري التقرب بدرغول إلى الله كالله ونريد مدن فالا شفاعتهم تفور إيدو سنموجي مدن فالا تفور عنده كمكو مثل صفة وقتنا مألك نرى الملائكة ملائكة وعيسى النبي عيسى ومريم نين النبي عيسى وأناس أيين بغو كدي غيرهم كهنات ومن الصالحين إمود مؤيبه فبعث الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم على جول مكة إسلام نلا يجدد لهم منهي انتنا نبي دين أبيهم دين بمكة يتدون إبراهيم ويخبرهم كان كنلا هم بتابه أن هذا التقرب نقولدو قدرغول قدر ريسنا موجودة والإتقاد إفين نبي في بين دو mahdu haqqullahi haqqillahi ko haqqe Allah laabudo onnon mahdu haqqillahi ko haqqe Allah no onnon la yasluhu ba ko haqqe Allah dum moƴƴanta minnu e ɗum ɗon shay'un hayye hunde moƴƴanta goɗɗo ko ina Allah ko haqqe Allah jeyi ɗum laali malikin wona malaikajo muqarrabin ɓattinaɗo wala nabiyyin wona annabajo musalin nelaɗo fadlan tentini non an gayrihima ko hina ɗeɗo ɗiɗo malaika ma annabajo ma nelaɗo yo Allah hawni sawaba haray ko fewn ɗon ɗo darade yiltoɗen ndaren si en heɓay faamu e mum haray noon ko adi e mutago e nder kasfu subahat on iɗen andintina wonde kasfu subahat on no wondi e ya arare moƴƴa ko huncugol ko jippinirgol ko jiiɓoniri
joni noon no hattojini e gandal molanagal ɗum noon mi lugga gandal ko tawde musidɓe men julɓe ɓuy landike lan yomi waɗi berkum mi faami kum e nder kaso subatu on kadi wono mi ɓanginiri komi faami kon eko feƴƴi kon ko ɗum ɗon puusinmi ha e ukkagol e muɗum mbiɗa toro Allah subahanahu wa taala yo o hawrindinan e sawaba kala ko goɗɗo jenti ga o tawno wondi e nafoore yo o jarnir Allah o weltano Allah o du'anolam min yo Allah hawrina e sawaba donc amma ko heddi kon haray mi haton jina e noddede weltane ka tigi tigi ma goɗɗum ngo yo Allah weltane en fof yirtoɗen bisimillahi rahmani rahim kala koye maki kasfu subhat jittinirgol kasfu ko huncugol kasafahu yaksifu kasafahu o hunci ɗum yaksifu in kasafa huncugol suddita fensita laɓɓina assubuhat ko jiiɓodiri subuhat man ittaqa subuhat faqad istabra li dinihi wa irdihi en jangi hadis yewtuɗo sifa ɗum ɗo subuhat ka nde deftere wiyetende arba'in nawawi kalama komin maki ilam andu rahimakallahu yo Allah yurmine ko wiyete yo Allah yurmine ko Allah yo yawtane kala ko feƴƴi immorde e ma e junubaji ma ɗin o moƴƴinanama alhaali ma arowo on yo Allah yawtane ko feƴƴirma kon fof e junubu yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴin avenir ma on ko wiyete rahimakallahu e ilam andu no fawi en fo jangugol no fawi en fo andugol Allah dali fa'alam annahu la ilaha illa Allah en yewti ɗum ka fuɗɗode nde ɗo deftere matin din en hatto jina ruttagol fi ko wiyete kon gandal e ilam andu rahimakallahu yo Allah yurmine musidɗo yo Allah wanki yurmede makko nege ma andu yo musidɗo annat tawhida no tawhid ko wiyete kon wowtinɗingol Allah at-tawhidu ko wiyete tawhidu ko konngol jaɓƴettangol e wahadahu yuwahhiduhu tawhidan waɗugol hunde wootere ko ɗum wiyete masdar mum on ko wahhada yuwahhidu ay ja'ala shay'a wahidan o waɗi hunde nden wootere ko ɗum wiyete tawhidi ka lugha arabu amma noon ka istila karama ko ɓen kone karama ko men yewtiri ɗo ni huwa ko wiyete tawhidi ifradullahi ko bajjinɗinirgol Allah bil ibad dewal ngal ko ɗum wiyete tawhidi Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ɓe maaki hino woodi définition tawhidi ɓangingol firo tawhidi on hara ko ma'ana ɓurɗo huɓutude wo ɗum ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bihi ko hertinirgol Allah towɗon konko o hertori jonnugol Allah ko o jeyi kon hara ƴettaali ko Allah jeyi kon jonna goɗɗo ɗum no mari jeɓe tati tawhidi on no mari jeɓe tati hawnaaki taw en yewti ɗum e nder darsuji men feƴƴiri kono hatta filloɗen ɗo seeɗa no e tawhidi on ko wiyete kon tawhidu rububiyya tawhidi jeyal ɗum ko wajjinɗinirgol Allah tagugol e arsukugol e jeygol e toppitagol Allah subhanahu wa ta'ala woni ko weddori ɗum ɗo ifradullahi ta'ala bil khalqi wal milk wat tadbir bajjinɗinirgol Allah tagugol ko kanko tagi kanko laami kanko jeyi kanko woni toppitade ɗum ɗo Allah dalika alqur'ana Allahu khaliqu kulli shay'in ko Allah woni ko tagi kala hunde o adali kadi ka simore fatiri hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard la ilaha illa huwa fanatu fakun taw sino woodi tagowo go ko hina Allah mon arsika on ka kammoy ka leydi o goɗɗo go ala si wona Allah ala rewetela awa si wona o waɗa o ɗum tabarakalladhi biyadihi almulku wa ala kulli shay'in qadir ko kanko Allah ko jungo makko ne almulku laamu ala ko wawata Allah daadi ala lahul khalqu ko kanko wodani tagwol ba kanko tagata wal amru yamirgol kadi kanko di tabarakallahu rabbul alamin
donc oɗo ngal ɗo jeɓale tawhidi ɗo tawhidi jeyal hoolagol Allah ko gooto ko Allah arsikata ko Allah katata ko Allah okkata ko Allah ɗawata hoolagol ɗum ɗo ngol waɗata neɗɗo wowtin ɗinɗo Allah fii goɗɗo hoolike ɗum ɗon addata yo taw neɗɗo on o woni neɗɗo wowtin ɗinɗo Allah dey fii on ɗum wona karama ko en yewtirta en yeeso ga wonde heeferaɓe feƴƴinoɓe ɓen hiɓe jaɓuno oɗo tawhidi wonde ko Allah tun tagata ko Allah tun arsikata ko ɗum natanɓe kadi islamu wona yewtirta nan yeeso donc haare Abou Jahal en no jaɓuno ɗum ɗo tawhidu ɗimmo on e nder tawhidiji ɗin kote kon tawhidul uluhiyya tawhidi dewal wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadati bi an la yattakhidha al insanu ma'a allahi ahadan ya'buduhu kama ya'budu Allah aw yataqarrabu ilayhi kama taqarrabu ila Allah ta'ala tawhidu uluhiyya on ko neɗɗo on wajjinɗinirta Allah dewal ngal nde o rewata Allah tun nde neɗɗo on jogitata ko goɗɗum ngo wondude Allah hay e goto ma o rewa wona o rewirta Allah o ɓadra ɗum wona o ɓadrata Allah subhanahu wa ta'ala amma tawhidin asma wa sifat tawhid tammon ɗum kon ifradullahi subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi alwaridati fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika bi ithbati ma athbatathu wa nafa ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل توحيد اسماء وصفات دونك باجين انيرغول الله تود ام سنا ودن توي باجين دين الله inde makko den e sifaji makko joldi din ka deftere makko e ka sunna nelaado makko sallallahu alaihi wasallam ko selli ko e sunna on donc haray hadiseje sel dami faandi ko selli ko sunna on ba hadiseje go ko nyolde ɗum noon no ko ɗum no woni on gomɗingol ɗum ɗon ko tabintinalngol Allah kala ko Allah wi mo mari wiya Allah no mari kala ko Allah wi o ala kala ko Allah riwi e makko mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah itta kala ko wi ko mo ala wiya Allah la ko alda noon e waylugol ko alda e ɓolɗingol itta ko alda e mbaadingol koni ko alda e misgol inde Allah ɗen yo Allah hawme sawaba karma komin maaki ilam andu anna tawhid no tawhid huwa ɗum ifradullahi bil ibadati ko bajjinɗinirgo Allah dewal ngal wa huwa ko ɗum woni dinu rusuli diina nelaaɓe ɗen Allah wi ko diina dendangal nelaaɓe ɓen noon ko karma kojo on faandi kon ɗo ko tawhid uluhiyya o won diina dendangal nelaaɓe ɓen so nelaaɓe ɓen fof kon ɗon ɓe addi Allah subhanahu wa ta'ala o daadi wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibu at-taghut men neli e kala mofte nelaaɗo rewe Allah o ɗuwete laa rewe Allah tun woteɗa e kan wa abudullah wajtanibu at-taghut ɗum ko firo la ilaha illallah rewgol Allah tun woɗɗito sanamo yonanta neɗɗo on nde o rewata Allah hara on ha o woɗɗitaki sanamo yonanta neɗɗo on woɗɗitago sanamo hara o rewata Allah la budda dendangal dewe ɗen waɗana Allah tun riwa e kala ko ina Allah subhanahu wa ta'ala kon dewal ko ɗum woni ndin dendangal ne laɗɗen wa qala Allah dali wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah daali men nelali ko adima immorde nelaɗo si wona min wahayna e makko wonde ala reweteɗo koynami rewelam min tun oɗo noone majji e muɗum ko ɗuuɗi e yimɓe ɓen ɓe majji e ɗum ɗo ɓe jaɓali yowtinɗinde Allah e ngal ɗo dewal ko wiyete kon tawdi uluhiyya ko ɓuri jiiɓude kon noon ɓen ɓe anda ko wiyete kon tawdi uluhiyya buyino fira tawhidi uluhiyya on ɓe fira ɗum tawhidi rububiyya Allah tugu tagata min mbiɗa andi Allah ko gooto naa ɗum e tawhidi uluhiyya naa ɗum hes ko sabu o tawhidi ɗo nelaɗo haɗiri heferaɓe ɓen dagini ƴiiƴe maɓɓe e jawle maɓɓe e leyɗe maɓɓe e galleji maɓɓe o sokki sonnaɓe maɓɓe juriyaji maɓɓe ɗi kala bonnuɗo oɗo tawhidi ko o sirkuɗo ko kefeero haysi o jaɓi wonde Allah ko gooto haysi o jaɓi ko Allah tagata haysi o jaɓi inde Allah sifaji Allah ɗin fodde o rewaɗi Allah to sanamu ko kefeero konteteɗe wajjinɗinirgol Allah dewal ngal rewa Allah tun ko ɗum woni diina dendangal nelaɓe ɓe Allah nini ɓen faade e jiyaɓe makko ɓen
ko ɗum karama ko jon tigi woni ko yeeti en ɗo wala kadi Allah daadi wala kadi arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadiru mubin Allah daali gomɗi men neli nuhu faade yimɓe makko ɓen o wi min komi rentinowo on e lette Allah ɗum ɓanginowo an la ta'budu illa Allah wo taw rewkoyna Allah ko ɗuwete la ilaha illa Allah Allah daali kadi wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru aadiyankoɓe ɓen annabi huudu kadi ko ɗum woni wa ila thamud akhahum salihan qala ya qawmi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayru النبي شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره المهم سي انجانجي سيمور أعراف سيمور هود سيمور كان شعراء أي يوم جرت النكيل بوي يدفون نبي الله تعبد إلا الله قالهم يا صحابة كرمكم ماكي وأولهم أرنوا بيدون لا بفط فأول أرنا مقدم نوح كأنبي نوح عليه السلام تساوني مودم النبي نوح أمدوكو غونغا النبي نوح ني أرنا إن لا دين كلورا كو إسكي النبا جوغونو أدي النبي نوح وبي النبي إدريس نو أدي النبي نوح كونو وقت كان جبال بن أسامين كان جبال كونو فوزان بن فوزان ni jentike yewtereji makko hiɓe maati kamɓe ko woni annabi Idrissa ko annabajo baba adama ko annabajo amma noon attaɗo wonde nelaɗo koye annabi nuhu fiyon ɗum haade sirku alano aba yimɓe annabi nuhu ɓen ko yimɓe makko ɓen ko ɓa sirku on fuɗɗike annabi nuhu nelaɗo ko kanko woni arana e nelaɓe ɗum ɗon lorraka Allah subhanahu wa ta'ala o daali inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wannabiyina min ba'dihi usamin nawi ko ɗo won dalil tirette wonde annabajo go ala yani ko annabi nuhu attane leyɗe annabi Idrissa o attaki annabi nuhu yo law ko Allah andi ko won ɗum wonde sawaba no are itta mo jangeten yeeso ga wonde yimɓe ɓen siɓe makoje ka dargal ɓe ara ɓe tawa annabi nuhu ɓe inna anta awwalu rasulin arsalahu llahu ila ahli l ardi ko awwali arana ene laaɓe mo Allah neli faade yimɓe leydi ɗum ɗo lurraka annabi nuhu ko kanko ni arno ene laaɓe ko eski annabajo go attaki mo ronkugol men andugol annabi nuhu adi annaba ɓen annabajo gono adi annabi nuhu ka adda an adaki lorrata en fus ko fawi en ko gomɗingol Muhammadu gomna dendagal nelaɓɓen jumla tan o tafsiran ko ɗum fawi en halas nayawgol jooɗo lurra poɗodira ko mbo adi ɗum tampinta en fus si en rompi andude si en andi gari fay nafata en fus almuhimmu annabi nuhu attane leyde kan dari mum noka ɓuran e ka sunna e ka pottole karma koɓɓe alhamde sawaba donc haray annabi nuhu ko jeeyaɗum e jomiraɓe pendital ɓen jowo fasbir kama sabara ulul azmi min arusuli Allah no haali fi ɗum kasimore ahzabe e kasimore sura fi ulul azmi en no toon ɗaɓɓiten ɗo ɓuran karama komin maaki arsalahu llahu Allah neli annabi nuhu ila qawmihi faade makko ɓe lamma galaw tumana ɓe lugginno ɓe feƴƴintini kote luggingol ko yawtugol keero wal guluwu huwa mujawazatu lhaddi fi ta'abbudi wal amali wa sana'i qadhan amadan ko wiyete guluwi ko feƴƴugol keerol ka dewal ma ka golle ma ka mantugol ma ka waccugol no jerdi toon wo yawtugol keero wiyete alguluwi wala luggingol feƴƴina Allah haɗi ɗum ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra alhaq la taghlu wota on luggin taw yawta keerol e dina mon kam donc luggingol e duune ɗen no wona ka aqida no wona ka dewe no wona ka huwodire no wona ka aadaji e raɓɓinɗine woni e ngala juutinde ka aqida wono ɓen wonɓe yahude luggina inɗe Allah ɗen ɓe riiwa goɗɗum ɓe acca goɗɗum ko Allah wi komo mari ɓe itta ko Allah wi ala kon ɓe watta ɗum ko luggingol noon ka aqida amma ka dewe ɓen wonɓe wiide kala waɗɗo junubu jana o heeferɗi
ma si goɗɗo naati l'islam o wi la ilaha illallah kala ko waɗina fu sande kadi no fof ko bandiyagal noon ɗum huuje hunde geraaki ahlu sunna wal jamaa ɓe jaɓi in hellaka in hellaka sifaji makko tabintingol kala ko Allah sifori hoore makko nelaɗo makko on sifori mo riiwa kala ko Allah riiwi e makko nelaɗo makko riiwi e makko amma ka dewe yo Allah rewire ko Allah subhanahu wa taala sargini kon nelaɗo makko on yottini si tawi goɗɗo woni o wi ashhadu an la ilaha illallahu ko o julɗo kontete ha o acca ko Allah waɗɗini ha o acca ko Allah waɗɗini tawi heferako no yowdira e mo acci wona julde ma ha o huwa ko yaltinamo l'islam wona heferɗugol wona sirkugol fodde himo ko o julɗo o addali jani ko yaltintamo l'islam so o huwi junubu wiwɗen o faggitike ko o julɗo yeddude Allah ko o julɗo faggitiɗo yeddugol Allah imanu makko no ɗuyti embereno kañum junubu o foti noon ko law ahlu sunna wal jamaa on noon amma ka huwodire woɓɓe sattina kadi ɓe inna harmingol piiji ɗin fof ko woni o haramu l'islamu na noon kadi woɓɓe noono ko woni wono dagi kadi ɓeɗo kadi welsinike pandi mooɓa jawdi e riba mooɓa jawdi e kansa yimɓe sunna wi men ala hunde e ɗiɗo no dagi howodirgol e fee ɓangal mbiye e nunɗal tawa kadi koko arti kon e sariya nelaɗo on Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ma kaɗon ko ɓuuraki ka sunna ka tigi amma na ɗum luggingol ka aadaji wiigol kala ko tawre mo ɗum ɓe ngaccitata kala ko tawri kon hakkitata hay tawi noon ko ɓuri ɗum ɗon e moƴƴude ari misal joni yo kañum ƴewata e oto seppa e tun ɓataw ma ɗum no seppa waalata e suudu paani wone tun e suudu huɗo ɓataw ma ɗum e suudu huɗo so ɗin piiji ma ɓatay ma ɗum ñobbata juuɗe kañum kadi ñobbata suka ɗin piiji ko aadaji tanuɗi noon on tigi ndaaru surtout hella ka diina aada ala toon ko diina kan ñawata e hoore aadaji ɗin ɗum ɗo no moƴƴi ɗum ɗo moƴƴa na aadaji ɗin ñawata diina kam rewaɓe Allah ɓen ko jokkuɓe diina ɓen ko tata woɓɓe rewowo Allah on e hoore ko sargini kon ko woni julɗo woɓɓe go rewa faade mum ɗen ko faala kon ko sariya on wi kon no faala jokka ko sariya on wi kon yo jokke tawi wonki kañum neɗɗo on no faala o jokka ɗum o ko rewowo mbeleɗe makko noon tammum ɗum rewowo seytane seytane cuɗino o jokka wacce ko Allah o yeetima kon ɗon luggingol ngol no hulɓini ha yimɓe annabi nuɓen ɓe lugginno ɗeɗo moƴƴiɓe lamma wala tuma ɗe lugginno fi salihin e moƴƴiɓe ɓen waddan wona wadda wa suwa'an e suwa'a wa yagusa e yagusa wa yaquqa yaqu wa nasra e nasra Allah neli annabi nuhu e ɗeɗo wona ardi ka deftere yani ka sahih Bukhari yufiro takko firo oɗo aya annabi e seede kan Bukhari holli ɗon e tafsir e Ibn Abbas no yewti wonde ɗiɗo oɗe e indel ɗo waddan suwa'an hadihi asnamu fi qawmi nuhin alayhi salam كانوا رجالا صالحين وقد جاء في الصحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيه أي أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم توبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم أبدت Usaymin maaki wonde ɗum ɗo ko inɗe sanamuji e nder yimɓe annabi nuhu ɓen wo yimɓe annabi nuhu yimɓe ɓe bimana aban annabi nuhu neleede ɓen ɗon yimɓe ɓe laata ko yimɓe moƴƴuɓe gomɗi ari ka deftere sellude ka Bukhari e heggude Ibn Abbas no kanko Ibn Abbas radiyallahu anhu o wi laatino ɗum ɗo o wi ɗum ɗo ko inɗe sanamuji yimɓe ɗo ko inɗe worɓe moƴƴuɓe ko wiyete neɗɗo moƴƴo ko ceernojo ko wiyete neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo tottuɗo haqqeji Allah ɗin o totti haqqeji jiyaɓe Allah ɓen wiyete ceernojo neɗɗo gando reeniɗo nafuɗo donc yimɓe moƴƴuɓe immorde yimɓe annabi no tumande ɓen ɗon maayino seytane wahayno e hebbino ɓen ɗon wonde he ɓe babiraɓe mon ko karamakoɓe kelɗuɓe ni ko watton lese statiji joɗɗi noon e pilaciji nokkureji kaɓe jooɗotono ɗon ɓe janna ɓe waajo waɗe ɗum on seeɗe moƴƴin sanamuji statiji ɓe darni ɗon wo fiyoɓe andutuɓe ɓe wawi rewde Allah no ɓe rewirayno Allah noon
ɓe huuwi ɗum on tawi fewno ɗon ɗi rewaka haa ɓe moƴƴinnoɓe ɗin ɗon ɓe maayi ɓaaɓe maayi on tawi noon ɓaaɓen ɗon maayi lammi few neeɓi on tawi noon tawi gande ɗen ɗuyti ko yimɓe goo itude e ɓaawo cheytane ari yeeti ɗen ɗon kadi kono yo ayi ɓeɓe reeni ɗon ɗo ɗi e tatiji baadiraɓe noon ko ɓe rewayno ko sabu ɗum ɓe heɓirayno ndiyan saɗiɓe mo mankiri ɓiɗɗo ko ɓiɓe tortono ɓeɓa ɓiɓɓe jooɗeɗo ha jeenal lamna ñamude ɗi on saɓe ɓiɓe fertiɓe watti rewde ɗi kon saɗi rewa tawi gande ɗen iwi gande ɗe yeggitama yo Allah hawrni e sawaba donc haray karama komin maaki wa akhiru rusulu sakkitoro nelaɗo ɓen Muhammad ko Muhammad sallllahu alayhi wa sallam yo Allah juula makko sinam ɗum ɗo sikki o ala ko noon woniri Allah dalika alqur'ana ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatama annabiyin muhammad la tati ko baba hay e goto e worɓe man ko woni ɗum ko o nelaɗo Allah ko timmode annabaɓe fala nabiya ba'da nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabajo wo ala ɓaawo muhammad fiwon ɗum sikki o ala si goɗɗo noon wi annabi isa ale aroya ka sakkitorde jamanu o jippoto ko wonno ɗum woniri wiɗen annabi isa so wari o ara e few annabi no isa patumnelaɗo maaki o jippoto Allah kaddaɗo wa innahu la ilmun lissaa qur'an sappiknelaɗo ɓamgini laɓɗini wonde annabi kan annabi isa aroyay ka sakkitorde jamanu mo ko kammo dowga ba rafa'ahu llahu ilayhi mo dowga Allah daɗo wa innahu la ilmun lissaa ko maade darngal en jaɓi nelaɗo maaki o jippoto ka sakkitorde jamanu o wara masih dajjal en jaɓi en ala sikkitade fi ɗum no fawi en hoolagol few woni si goɗɗo noon wi wowi noon ko Muhammad sakkitore annabaɓe oɗo noon aroyay Usaymin wi fa naqulu hada haqqun walakinahu la yanzilu ala annahu rasulun mujaddid bal yanzilu ala annahu hakimu bi shari'ati nabiy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam لأن الواجب على عيسى وعلى غير من الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه أنصره بقول لي وند ko goonga o jippoyto ko wontum o jippota ko wonde ko nelaɗo heeɗintino sariya si o jippike ko o sariya Muhammadu on o ñaawirta baltode ko jippoto ɗon o juula ɓaawo yimɓe ɓe o tawi ɗen no juulde ko ɓaawa ɓe wonta taw juula wala sabu ko waɗɗi e hoore annabi isa e hoore dendagal annaba ɓen e dendagal ɓiɓɓe adama ɓe ɓawnelaɗo ko waɗɗiɓe ko gomɗingol Muhammad jokkamo wallito diina makko kan ɗum naati ka Qur'an e natata jantagol jantagol konko bimana détail ji ɗin fof naranatude mum na ɗum tamme mum woɗɗa e moƴƴat almuhim hara en faami ko woni ɗum faanda ɗo isana muji ɗo waddan wasuwa an wayaguka wa nasiran aran ɗon e nelaɗen ko annabi nuhu sakkitoron ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangirde noon ɓaawo karma ko min maaki wa huwa alladi ko nelaɗo woni on kassara heluɗo suwara fotoji haulai salihina ɓeɗo moƴƴuɓe hin kon ɗum woniri ko honno nelaɗo heliri statiji yimɓe moƴƴuɓe ɗen e fewde annabi nuhu ko faanda wona kanji tigi karama ko min faandi ɗo Muhammadu bun Abdul Wahhab rahimahullahu na ɗum ɓe faandi ɗo wonde ko kanji tigi ɗi photoji tigi mais nde tawno ko ɓeeɗa sinki ko kañum ronidira ɗeɗo ñentini ha hewti heferaɓe makka ɓen ko ɗum faanda ko kanko woni ko heli ɗin sanam ɗin photoji ɗin statiji nelaɗo munciɗi ñande makka udditanode ñande noogay suumaye ka hitande jeetata ɓere fergu nelaɗo ngu ñande noogay suumaye hitande jeetata ɗe fergu nelaɗo ɗum nelaɗo naati lankinirɗi sanamuji o naati ka suudu kaaba o yaltiriɗi o munci ka sanamuji koni kon takko ɗon ɗi laati ko 350 360 sanamuru ƴetti leggay mo tukka ɗi mo wiya qul jaa alhaqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa gonga kan ari mere nde yayi mere nden laatde ko yahay ɗum
ko non woniri ko faandi kon ɗo wallati kassara suwar haula salihina nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam arsalahu llahu Allah nelimo nelaɗo ila unasin faade yimɓe ta abbaduna hiɓe rewinotono ko on ɗum faandude hiɓe rewayno Allah waya hujjuna duwa hiɓe hajje kadi ويتصدقون بإتين وصدقة ويذكرون الله كثيرا هبه جانتتنو إند الله كدودي الله ندين الله محمد صلى الله عليه وسلم يمبه روينو به الله كوي كونتم دوال مابنغال كو ميري ما أنزل الله بها من سلطان هبه إتين وصدقة هو وينو غولدي بوي e golleji ko tawtar neɗɗo siko julɗe mo hokketeno baraji ko on tun nafataɓe saabu koɓe heeferaɓe no jeeya e sarti jaɓanede golle e ɓattagol Allah yo taw neɗɗo wonɗo gollude gollal ngal hara ko o julɗo ɓeɗon tawi wonaɓe julɓe nafataɓe ko ɗum waɗi karma komin maki walakinnahum ko on tun kamɓe yadi aluna heɓe waɗa badol makhluqat yoga e tagore nden ɓe waɗa ɗum wasa'ita jokkor ɗum baynahum hakkude maɓɓe wa bayna allahi hakkude Allah subhanahu wa ta'ala hiɓe waɗa wonde kamɓe intermédiaire hakkude maɓɓe e Allah a sikka e Allah anndaɓe woni ma Allah nanta ko ɓe wowlata kon ɓe rewa e woɓɓe wo fiyo ɗin ɓastinɓe ka Allah yaqulu ɓe wiya nuridu minhum takarruba ila llahi meɗen faandori ɓe ɓadorgolɓe ka Allah wa nuridu shafa'atahum meɗen faala tefore maɓɓe nayi indallahi ka Allah misla al malaika sifona malaika ɓen wa Isa wa Maryama wa unas e yimɓe o wayrin koye naaɓe ɗo kadi mina salihina ko ni woni ko ɓe laatirno ɓe laati ɓe rewa sanamuji fiya ɗin ɓattimɓe ka Allah ɗum noon hiɓe irtiɓe wonde ɗin ɗi hewta Allah goy kontunɗi ɓattinede ka Allah hiɓe andi ɗi wawata nafugol ɗi wawata lorrugol ko ɓe ɗaɓɓirɗi ko yiɗi tefanɓe ka Allah subhanahu wa ta'ala gontun ndeɗo tefore ko tefore merentere nafata fiyon ɗum na kanji jeyi tefore nden ko Allah deyi am ittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalaw kanu la ya'lamuna shay'an la yamlikuna shay'an wa la yaqiluna ulillahi shafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un ko Allah jeyi tefore nden andani fama tanfa'un shafa'atu shafi'ina nafata woni few en yewti fi tefore nden e nder ɓaawo ɗo e gabaɓe arba en yewti fi ko kon tefore nder toon hiɓe rewa koyna Allah wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'u wala yadurruhum wa yaquluna haula shafa'una inda Allah ko ɗi tefantamen ka Allah ɗum ɗo ko tefore merentere ni ɗum ɗo ɓeydata ɓe ɓadagol ka Allah si wona woɗɗitagol tum mo ƴetti goɗɗum o rewi ɗum o mere ko Allah sarqina jippina dalil e muɗum wi'i ɗum ɓattinemo ko Allah ɗum ɓeydatamo si wona woɗɗitago e Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo ko e majjere maɓɓe sabu Allah ko ɓadorte ko weltintamo Allah ɓadorte wona ya huulu ko mettata Allah kon sikka ɗum ɓattinte Allah subhanahu wa ta'ala ɓeeno rewayno annabi Isa woɓɓe rewa annabi Isa woɓɓe ne maɓɓe rewa ɓe nene Maryama woɓɓe rewa yimɓe goo laata e uzza fof no reweteno no rewede ha niile kadi no wodi rewaɓe ɗum ɗo fof no wodi rewayde kono ko perduɓe karama komin maaki fa ba'atha Allah on neli Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yujaddidu lahum mono heɗintinana ɓe dina abihim dina ɓe maɓɓe Ibrahima alayhi salam wa yukhbiruhum o humpita ɓe anna hada taqarruba no ngol ɗo ɓadorgol waɗi itigare nde tinde ɗo mahadu haqqillahi ko haqqe Allah on ni ta'ala to ɗon la yasluhu minhu shay'un li ghayrillahi hay hunde ɗum ɗo moƴƴanta koyne Allah subhanahu wa ta'ala laadi malikin muqarrabin wona malaikaji ɓattinaɗo wala nabi wona annabaji musidne laaɗo fadlan tentino an ghayri ma koyna ɓeɗo ɗiɗo karama komen ɓe maaki no ɓeɗo yimɓe ɓe seeraɗi ɗe hoore heferaku e rewgol sanamu fi ɓadorgol ka Allah subhanahu wa ta'ala e penade maɓɓe ha Allah neli Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam timmode annabaɓen Allah neli mo wondure o tawhidi laaɓuɗo himo nodda ɓe e rewugol Allah kanko tum himo rentina ɓe immode sirku ha Allah subhanahu wa ta'ala wiki alqur'ana innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar Allah nelaɗo ɓanginani ɓe wonde dewal ngal ko haqqe Allah kanko tum dewal ngal dagotako kangal waɗane si wona Allah subhanahu wa ta'ala
wona malaikajo rewete wona malaikajo ɓattinaɗo wona annabajo nelaɗo tentini noon ko hina ɓeeɗo ɗiɗo mo rewi goɗɗum o ko hina Allah ko perduɗo karam komin maki yujaddidu lahum dina abihim ibrahima ko noon woniri l'islam ko dina anna ibrahima Allah daari summa awhayna ilayka an ittabi'i millata ibrahima hanifan wa ma kana mushrikina min wahaymi e maɗa jokku dina anna ibrahima kan karam komin kamaki ɗo mahade haqqe ay alkhalis haqqe ni ko haqqe Allah laaɓɗo woni koko wiyete tawhid yani ɗiɓaɗorɗi ɗi woni wadde en torki Allah subahana taala hawruna sawaba hare musidɓe julɓe ko ɓer ɗum ɗo mi wawi suutugol e nder konko karama ko men Mouhammadou bon Salih Al Uthaymin ko ɓe yewti ɗon e nder sarhu o darso ɗo ko ɓer ɗum ɗo mi wawi yewtude na ko ɓe yewti kon fof mi yewti sabu piiji ɗiɗi haɗa mi yewta fof goo on faama mi famata ko hewtata kon fof gandal an hewta toon ɗimmun ɗum tammen on kadi jaɓata hawnaki sa ono ɓe jentaɗe ɓen dode saha on haaɓiyino komo won juutinde kon kono on yafotala yande mi lorri on dara komi imminirno ko nafugol kono komo yagal no holɓini andi ko ɗum woni komo jogetake jaatigi na ɗum o lorrete nokku ka o falnoma nafude mi faala on nafude kono ayi mi lorri on yafotala yande wallahu a'la wa a'lam